Good morning. Ngasigi card ki messaging minarse ko ngasi sagon se numit se aham bada number dana 25 lere atuga color dana akoi gi hangapan machu gumba kai gumba mai shina bibe ko aduga amana aina chak thong bada kai no sum ha po ai se hangapan machu gi pot gumba kai gumba mai hangapan machu gi pot haira gadi machu oina khitang maming yona dumai na happy ba copy ba yai ko aduga number dana isa aina se aja ko number 25 ama lere color dana yellow gumba kai gumba mai na se pi ba ko ado kai nuti lo thobu dana hari card ahum ka tang so card number 1 card number 2 card number 3 ko ado sidagi ko sidagi yung minarase sidagi ayo hum katang losok charake ko ma'am silere card number 1 card number 2 sida lere card number 3 sida lere ko ama khanbira se aham beje kansira ani shuba kansira natraga ohum suba kansira haibado sida aham bakhan ba oina haragadi ko sida lai se ngasi gi oina sida lai se aham beje ko hadi paisa gi ketang tension gumba stress gumba le lai be ai ko hadi paisa sa ngai na ba khona ba lakta ba khota ba adu gi damakta adu kem khan gano ko sida lai ko hadi si se dum aten ba matam gi ne hadi engon da soidana keno tarakani ko hadi ngasi gi chen bo raga su hayeng ngatang nangna da ba khota ba adum bakra lai be ai darka le raga di ko sida lai ko help gumba lobo ko ba akai ba kem ta leite ko adum su lai aduga aman amu kai hai ga kan sida hadi haina ba se maka hadi imung manu daga haina ba na haragadi matam pina ba khona ba su yam na keno toy ko hadi matam aman amagi matam pi ba khot so hadi thabak chinna banina akoina hajik sa sometime hadi akoi gi partner da matam pi da ba khota quality time gumba kai gumba da minus spend to mino khomina so hai ba su lei ko smai da mai lei thoga chatpagi mahutta ko aduga number 2 ko number 2 sina silai se ko hadi tauge kaina khan basida ko hadi yam thuna thuna kaino ma tawbagi mong da lei ko ngasi ai chatke kaina khalagadi dak launa heta chasan ba kochen ba dumaina gumba lei adu chatpa matam da kai te ko dum chatpiu ko hadi chi aina chatliba aina tawdori ba thabak suguma mayam sida ko khitang akoi gi ko hadi yamna thuna su tawbo oina oire ko hadi ai ngasi khalagadi ngasi mak chatta ya de khota ya de kaina dumaina khan ba khot ba dumaina khara lai ko silai se ko ado sida leina ko hadi khitang di khanda ko hadi khanda ba hai bagi athra di kai no hai matam sida ko investment gumba kai gumba leraga di ko hadi mina harapada hadi pura blindly trust taraga dumaina gumni chal kono thaba ingang chappa ko padi kai ba kem leite chapiyo ko piyo ko aduga keno ma investment am tawdoi na traga thaba ma hodoi ni ko te haraga di khitang yengaga khatang khandaraga dumaina gumma tawbiba aduga ahum suba thabak ahum suba card sigi oina haraga su ko sida su chap mana thabak ingkhang chathokpa khotokpa matam da ke sida leise confident yam layon hai ko hadi aina chatliba thabak natraga aina tawdori ba thabak se ai mai paktani hai bagi sha da confident lebiyo focus thamo hadi focus thamo sida ko hadi competitive oiraga su ko hadi amagi su mayam tawraga su aingonda aina focus guide di hadi ai mai pakpane sida oiri se ko this is na number 3 khan bangai gi oina ore ko ado timing so happy haidara ke mayam da ko timing sin ayuki pung mari ga minute kuntare te na taru ka minute tara phang lere dagi mapan ga minute kuntra nga dagi na pung ani ga minute nifuni thoi phang lere ko dagi mung mari ga minute kun manga dagi na pung nipan ga minute nifu hum doi phang lere ko aduga nungdang atheng bagi na trama thoi ga minute tram pan dai na baro ga minute kuntra nga phang lere aduga ahing hari nongalam dai yum har se ba hari nongalam dai ahing nongalam dai dagi na nongan ba phau bagi har se ba ama ga minute yakai hum doi dagi na pung mari ga minute kunipan phang lere ko sisna khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sida lere khoi gi daily card message ko ngasi gena shogon chen miki daily card message ko ma'am thank you